Alright. Iti dati ko gagundaway, inakon irogi nga ibasa dati pakasarita ni Bartolo Anapauluan, agbubudo adakula. Dear Cousin. Sakbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasinyong, kablawang ka man itinaragsak ng aldaw mo dita Neymars Studio, kastamatan ti si Bubukel a pamilyayo. Kablawak pa dagiti kanayon nga padak nga dumdumngeg kinagbibuya iti programa yo iti Facebook. Naawis tiriknak nga mangiburay iti pakasarita kasinyong tangamin parikot ko unay ti asawak nga ni Mayla. Tatunggal agbudo kano ti dakulap na karget na met ti agsugal. Ididamo kasinyong alagat hagulat tanging kaskason. Ididamo kat sa gabasit laeng nga agtaya iti huweteng. Tunggal agbubudo ti dakulap na kat tumayamot sa paminsan iti huweteng. Pasaray may sa limit, 2 limit. Ang bayad iti panaglabas ti panawen nagbalina kon nga porman iti pagbubra ka construction construction may sa ka porman no kaanumot nga agad agmasbasan ti anak mi iti high school di tamot nga pimigsa nga agsugal ti asawak tati rason na masansan kalumutin nga agbubudod da kulap na ket diti nga rod nga nagkaproblema kami kasinyong nga sakbay nga maladaw ti amin, sakbay nga marakrak ti binangon mi nga naurnos sa pamilya, ket nagtaklinak ti programa am tabaring no maurnos pa ti amin. Nang rugi ti problema idita masansan meten nga agreklamo ti anak ko nga saan nga ited ti asawak nguno ti inana digiti kasapulan na iti pagadalan da. Idinto nga ititid kumot amin nga sweldok. Idinto nga patsek nga umanay met. Nulakit di agtipid kami. Makapangan kami met. Angim maisakripisyo met ti panagadal ti anak ko. Ne, di mo tinggagbasan barok. Kasano ngayon ang agbasa tang? Saan mo't ngayon tid ninanang dati kasapulak nga kwarta nga baga kada mabayadan ni eskwela. Sa anak nga maka-exam no jak mabayadan di tatang. Ne. Api nga di na kayo ni kang dual daw pala ang tinapalabas sibod idi inted ko dati sweldo king kwa na. Kaya saan ba't pa nga nagastos ni inanang mo ti kunak tayo jay. Tsaka mga tang kasarita yun ni nanang. Kita ibaga na mo't nga awang kanu kwartanan. Anya. Gugre ka barok. Imbagkid di ata tinagbayad di utang kanyak. Nay, mano ka dit masapol mo? 5 gasot ko matatang. 5 gasot. Eksakto. Dito nay. Da nagbayad ti utang kanyak nga kubrak. Dito na barok. Takasaritak to ni nanang mo. Nagyaman tatang. Nadakagaya man lakay. Oh. Nakaluto ka din ti sidain. Aywan, anong sanlaing data? Rangaw ti kamutig Anya? Dapat pati bugoong dita nang puspusak pati kalamansi tapno pagsawsawan. Dapat ti lintak nga okra dita. Nayon na. Ay. Balik ka ding agsarita ta, Mayla, bakit? Api nga di mo inikan di kwarta ni Bingbong kat dumawdawat ka nuking ka ti kasapulan na di eskwela. Saan ka no nga maka-exam no saan nga agbayad? Kwa, lakay. Saan ka di nga kaititid ko laking katsweldok? Idi Domingo? Kwa nga min. Anya? Dati binayadak nga utang. Utang nga. Ay unay kan Mayla.
Nag-ipa naman nagsugal ka kadi. Asan ako mga nagsugala ka nagdako dito yung balay lakay? Agam amutan, maila bakit? Ngano makaigam kat kwarta? Kat agbubudo tadakulap mo, agsapul ka ti pagsugalam. Saan ako nga rimrimwar lakay? Saan ka nga rimwar Ang impatsek nga di manon dito yung tinagtayam. Nagtayaan tiyan niya. Tiweteng Abi, manulat may itayam mo tiweteng. Sigud nagtaytaya ka palpalubusan ka. At asag gabasit lang mo titaytayam. Kit mga bakak matnog ko sagpaminsan laeng. Mga bak ka man, di mo pa na-abroad di kiti intaytayam. At ado mo di pa nagtayam, ngam di pa nangabak mo. At adot pa nakaabak mo, ngam di pa nangabak mo. Ang iminan anusag, inaawat ko lang basit la dayta. Nakunak, libangam laeng. Nga tunggal agbubudo ti dakulap mo, kahit mo lang akudkudan. Ang masansan mo ten, idi man naudi nga bulanin bakit apagbiit laeng nga naibos di sweldok nginted kuging ka. Tagayam, intay-tayam manon ti weteng. Akit, anyat na pasamak. Manamin ano nga ibagam nga agbubudod dakulap mo. Ang saan man? Saan ka matpulos nga nangabak, idi naudi nga bulan? Kuwala kay. Pasensya kan ang talaga nga napiksa ti kutob ko nga dakal ti tiyansak nga mga abak. Anya? Nukasta? Intayam amin ti huweteng dati na sweldo? Saan mo talakay? Siyempre gimatak mo ti abasto tayo. Kinkwa, abasto. Apay nga rangaw ti kamutig. Ken ukra. Ti pasidam. Pasensya kan lakay bagas lang tinagatang ko. Ken dagiti pangrekado nga Ricardo, ay, unay kamutan. Saan ka di nga kay kabilin-bilin na kingkan, may lano, iyawat ko't sweldo kingkan, ti Domingo't bigat na, inka makitsendan, inka agrocerin, inka gatanganan, dagit ti kasapulan tayo, iti makalawas. Eksaktong tumanan ti sweldo. Linawas ak agsweldo. Kit linawas mo't ngitid cooking ka, dagit ti kasapulan tayo. Nga adapay sobra na. Agim na pala na. Lakay, madamdama anak ka din nga ungtahan. Madamdama? Abay nga madamdama. Urayan tapay laang diti next ball. Anya? Urayan tapay lang nga mabula diti tiweteng ata. Amuin tapay no nangabak ako no saan. Anya? Mangang kapaylaan. Sana bale, tano mga bakak tiweteng. Intay tumangan jerwar kadabing bong. Kuno saan, gumatang akto iti ado nga karne. Tapno adon to ti uri karne tong inaldaw ti sidain tayo lakay. Ayunay kan bakit? Maulawaking ka. Awanan ti ganas ko amangan. Sikan ti mangan. Anya manin ayat ti pagparparikutam, Bartolo Barok. Ay, di tinalay nga manugang yu ananang. Apay, ti ka di manin panagtaytayana ti weteng, ti problema. Uy nga rin nang. No idikit, mapalabas ko pa lang ta. Sa gabasitlat panagtaytayana ti weteng. Imitan damag ko kit. 8 limit. No saan? Sa nga 10 alimit. Kit no mamitlot, mas aldaw nga agtaya ti kakasta nga kaado nga limit. Akit dagdakkel pa ti maitayanan ang ti sweldok ti mas aldaw nanang. Kit saan nga mapilaw ang nga naibos ti sweldo nga inyawat mo kinkwa na iti nakurang nga 3 aldaw. Ay kaasi mo ti adeta apo ka nga iso ti agsagrap. Ay, kasaritam ni Mayla anak ko. Isarding nanday ta. Nung nila Mayla ti kasasaritak nanang, narigat nga mapagbalbalyo ko. Masapol nga kasaritak ni Kabo bungak ta. Tunggal agpatay at weteng. Kat saan na nga, saan nga umay diti balay? Mayat pa'y dayta. Maawatan na kamot siguro ni Kabo bungak. Kasta mati no ilawlawag mo nga nasayaat.
nga liklikan nan nga pagtayain ti weteng ni Mayla. Kasta nga agpaiso ti aramidik nanang. Ibagak to kini kabubungak nga tunggal agpataya. Liklikan na ni Bagat, ni Mayla. Liklikan na nga pagtayain ti weteng ti asawak ta. Nagtakkel met karot ti itay-taya na. Nang runa, nugigim ti kwarta. Ala nga rod baraw, kin kasaritam ti asawa. Baharing no, adamon la pagdalanan ti sa umking kwana. Kasaritak na talaga ton rabi inanang. Saan nga nasaya, dito nga mapaspasama. Kasano nga rin, nagpakuleyo kami ton. Nagkuleyo ton, ibingbong. So nga masapul nga, maputid dito nga aramid na. Masapul nga itatana sa papay, isardeng nan, dito nga aramidin na. Lakay! Lakay! Nga abay! Lakay! Nangabakak ti weteng! Tumbok upat alimit! Anya? Kunak tupay king ka! Kunak tupay, timudo di kunak agbubudod na kulap ko. Katnay, nagtayaak na upat alimit na tumbok ko lakay! Diyos ko, nasurok 50,000 day-jay! Kastaya? Un lakay! Diyos ko, agtagtagargarak! Apo, Diyos ko, nagpaspas ti pitik ti pusok lakay. O kitam, mamati ka kanya kon, nga no agbubudot ti dakulap ko, ada dumting nga kwarta nga grasya. Ay, na Diyos ko, aya, natsamba akbat laeng. Apo, Diyos ko, apo, Diyos ko, tumataginting nga 50,000 nga nasurok lakay. Kunak ni Kabo, into no bigat latan nga, umay na itid ti kwarta. Narigat mo to rabi nga, umay na itid lakay. Alagad na sayat mo ta. Angin bakit? Masapul nga. Gastusin tayo di kwarta. Kahit kusawan, aramatin tayo kwarta para iti agserbi ka tayo. Ha? Amamu ka launay. Ano makaigim kat kwarta? Katagbudo ti dakulap mo. Sumapol kay ti pagsugalam. Hindi matlakay. Uni ka mo ta. Abos na nagragsak ti aldaw ta. Tananga baka karot ito patalimit. Ket into no bigat. Rumarta ito ta. Intay umangan. Una saan? Intay wag take out. Tagsi datay mamot iti naimas. Nasaan nga puro nateng latan. Dahil tamit reklamo ni Bingbong. Saan ka numutin nga makasidsida iti naimas. Sala ka numakaraman nung mapanagbasa. Ang imna da dito balay, pasig ka numutlatangan natin iti sidsidain na. Pasensya ka lakay. Diyak ka lang amin nakachintsinda kada. Agsasaraw na ngamin nga aldaw nga bubutod da kulap ko. Ket ni, iso deto yen. Iso deto tiga asatan. Idulin mo nga ro deta. Wano, kasto iti pumayan ta bakit? Unayan ta nga bayadan, di iti utang ta di sari-sari store. Tapno no, mabayadan aminan. Kahit na tayo tumanin nga, pautangan na. Tapno saan nga maurnungan. Ay, wala kay. Manulaang mo tayo chay. Kung kahit ko kumamot nga, igatangan mo ti gumata kumamot iti baro nga alikamon tayo. Tapno makita mo di kiti karuba nga damot nagbalbaliwan ti biyag tayo. Ha? Ay na bakit? Tilaeng rason na nga gumatang kat alikamon kat tapno ipakita mo ti sabali nga tao nga dapagbaliwan ti biyag tayo. Saanen? Anya ka di kurang tayo. Anya ka di ti alikamon nga ibagbagam nga awan ka da tayo. Di mo kadi kayat nga gumatang titi baro nga rep? Anya? Kaya damot rep tayo bakit? Baka kayat mo lang di daktakil a rep tapno no makita damot dakil ti rep tayo. Apo unay kang bakit? Taltalo tayo lang agigyan. Pasaray awan pa'y tinagyan na tadi ka mat agtsenda. Di ka mat magitsenda. Titing mo to. Kahit ko lang. Una saan gumatang ti dakil nga TV. Ti 60 inches.
Ay, hunay, bakit man manukal agbuya? Tadamot nga ta cellphone mo ti ingaskasom, ti raramatang. O, pigi di serbi na tatibin. O di gumatak ti baro nga cellphone. Saan ngamin nga di kita ti panunutin mabagat? Abi nga di mo mapanunutin nga idulin ta. I-save ta. Ibangko ta. Tapno, ada tinay-nayunan ta tapno no, isaganaan tan ti panagkolehyo ni Bingbong. Manulataw rin kolehyon ton. Kuang amin lakay. Ay na bakit saan mo nga ipapilit? Kinasaritak pa yan ni Kabubungak. Ha? Maudin day dyan nga panagtem ti weteng. Am mo kalaon eh bakit? May inot tumot lang nga maibos dete inabak mo ti kakatayam ti weteng. Agasem? Makataya ka kanupay ti nakurang nga 1,000? Ibagam natan 1,000 may saldaw. Lakay mo ta. Kaslay tay. Imay inted ni Kabo dati inabak mo. Oh. Intayam adagos ta 5,000. Lakay mo. Naira na ngamin nga awanak et. Sayang di 5,000 bakit? Ay anak iti imay na imbaga kunak ko ma. Imay na imbaga nga nangabak ka. Nga imbaga na nga tumbigat lata nga anya ti bagam. Itayam to adagos di 5,000. Ikisay nanto iti inabak mo. Lakay. Budyak la mabain kini Kabo ak in-cancel ko day dyan. Among bakit? Mamati ka kanya, dinggan na. No di mo kahit nagbabawi kan to kamaw dyanan na. Isarding mo hindi ta panagtaytayam ti wedding iti nagdadakkel. No kahit mo nga naurnos lata tilangin-langin ta. Dumngig ka kumakanya. Hindi mo kahit nga maapektaran ti panagadal ti anak ta. Likli ka mo ti agsugal. Kasanor nagbubudod na kulap ko lakay. Kudkudim laangan. Apay, dakulap mo laang ka di agbubudo. Ha? Saan ka din nga agbubudo ti sa balya dakulap mo? Anya? Di ka maawatan lakay. Panunutam latan nga tunggal agbubudod dakulap mo. Sa pulin na. Eyaban na, takudkudak. Kasti, panangkudkudkud ko, no sa balit agbubudokin ka. Anya? O di ba? No agbubudo ta, amom latan. Saan ka di nga siyak timangkudkod? Kasta kumamot nagbubudod dakulap mo. Eyaban na, takudkudak. Oh, saan ka din agbubudo ita? Nga magkarika nga muna bakit pangasim. Isardeng muntiag tayo ti weteng. Kat idulin ta deto'y kwartata. Mangupen tanto iti bank account. Nga isun ti pangidulinan ta. Yan ta nga adatigim ta nga dakila kwarta. Ibangko ta. Isave ta. Sige lakay. Angim, igaman ta pa ilaing Tasaan tamat peng masangot mapanag-open ti bangko ta, tamat trabaho. Sige. Patasig to ti bareng dawat to ti ure ag-half day akto to next week. Kapigsa ngamin ti trabaho tata. Taintan to ag-open iti bangko. Nga duwata ti nainagan. Sige lakay. Inton lawas na day jay, isong idulin mo pa laing dito yung kwarta bakit? Kat saan kang agtaytaya iti weteng pangaasim? Agkarika ko ma. Mayla. Promise lakay. Talaga? Manibot ita saan kang agtaytaya iti weteng? Uwin lakay. Uray no, kinasarita ko ni pareng bungak. Baka mat no agayab kat sa bali nga agpatpataya. Saan lakay? Maamuak lata nga maamuan. Tamom kat adulata ti agibaga dito eh. Uri no tulaga mida, handa nga makapaglibak kanya. Nangruna no ni pareng bungak ti kasarita. Uwin lakay. Sabi ko matatong palem ti karim bakit. Nga isardeng mo na maming pinsan ti panagtetem ti weteng.
Tapno na ornos na tatilangin-langin ta. Umanay da ito yun nga pangrugyan ta. Pwede 50 bil nga maawat uno may danto itid no bigat. Kat dito ti pangrugyanan nan ti panagbalbaliw mo bakit? Kat sigurado ak nga agbalbaliw tumuten. Ti kasasaad ti pamilya nga pinangon ta. Wala kay. Ipatpatag ka unay-unay bakit? Isu nga kayat kulaunay nga agbalbaliw ka. Ipatpatag ka mat unay-unay lakay. Talaga ka di nga tong palim ti karim? Wen lakay. Agtalekak king ka bakit? Sabi ko matasaan mo nga dadaalan ti talek ko king ka. Wen ko nakmat. Oh. Rugya ka ro din nga. Nakudkudin ti sabali nga budom. Apay siya ka tila tagbubudo? Pati siya ka. Nukas ti ko malatang aminan ti araramidin ta. Imbes nga agsugal ka tunggal agbubudo ta dakulam mo, kit siyak ti sa pulim ta siyak ti mangkudkod. Di nasayaat ko ma. Di awang ko mati 50 mil. Ay na, bakit saan mo ka nga irasunahan? Alangin, Wen, agyaman tayo ti Diyos, tada ti nangabak ka. Grasya da itangim, manipod ita. Isardeng mo ti panagsugal mo. Taawan ti nasaya at ka maitid na tayo bakit? Wen nga ro, din lakay, wen ko nakman. Alam, umikakit din, tarugyan tan. Namnamaik ti panagbalbali mo bakit? Wen, saan kantun ngagtay-tay-tuweteng? Saan tun lakay? Nasayaat no kasta. Napinpintas, nasayaat ti langin-langin ta. Talaga nga tong palim day ta. Apo. Anya. Siyempre, kasigod nga raramitin ta. Siyak la tate kirabaho, lakay. Sikati masurot bakit? Tugawan kan lakay. Sige bakit? Kudkude mo din tinabuto kanya. Ay, kahit ko bakit? Detan. Ni pa nagtupak mo bakit? Bakit? Bartolo lakay. Nagmayat ka talaga no makudkud mo tinabuto kanya. Kit mo na bakit? Sabi ko ma, dito latan nagbubudokin ka. Kat saan to nga agbubudo pa itidakula mo. Tapno maliklikam nga maminsanin ti agsugal. Wen lakay. Sabi ko ma, tatunggal agbudo tadakula mo. Panunutim ti karim kanya. Panunutim ti pamilyata. Tapno maliklikam nga mamimpinsan ti sulisog ti sugal. Kaya imbes nga ti sugal ti pangkudkud mo ti budong. Ay, bandak laingan. Ta siya akong di mangkudkod. Bartolo. Mayla. Bartolo. Mayla. Bartolo. Kat, kumusta kay Mutan kini Mayla anak ko?
Talaga ka din nga saanan nga agtay ti weteng. Saanan nang damag ko nga raw ket segun ken ni kabubungak. Talaga nga likliklikan na kanon ti mapandita balayo tapno no saan nga makita ni Mayla. Unang ken nagkarimutan ni Mayla. Saan mo tan nga mapapan ni kabubungak ijay? Tama ba inmot kanyak? Alakit na saya at abarok. Kahit naka-open kayo ti bangko, ti account yon, ta isut pangidulinan nyo, deti inabak na iti weteng. Saan pa nga nang? Ta, busy-busy kami mat. Nainak man nagtrabaho. Into no lawas na siguro, ito nga makadawat ak ti day off ko, or half day lang. Ta, in kami to mang-open iti bank account me. Alaka, nasaya at sapay ko saan nyo nga magastos, sakbay nga maka-open kay ti bank account. Saan mo't siguro nang na nakagatang kami mo't ti kasapulan min abasto min ti makalawas. Aya, unang. Idi kalalamin dati kwarta, napang kami nag-grocery, napang kami nagkitsinda. Pinunumin datay rep me, tapno no, saan lang nga makalawas dahi dyan nga abasto mi. Imatang kami mo't ti bagas, dildilata kada, di ti kasapulan mi Apeng karod nga masansan nga makitak ni Mayla nga mapandita sa hari-hari store nga gumatang. Anya? Anya ko maggatangin na nang. Diyan mo Diyan mo baka gumatang ti shampoo na, uno sabon na. Kit gimatang kami mo tan, nag-grocery kami. Nakabutelya nga shampoo, kan mano nga sabon di ginatang mi nga kujek. Baka mapanagpa-load ang apeng nga. Masansan nga makita, tanog kay kayak, makitak mapan, tulo ka nagsubli. Di sari-sari store? Ni manang mo nga bike. Kanya ko matgatangin na dyan halos ginatang mimot, nag-grocery kami, nagtsinda kami, halos adaamin nga kasabulan men. Kaya dyan ka mo kasaritam to ti asawam uno saan? Sakbay ka mapa nagtrabaho, dumagas kan kini manang mo abiki, tatamagam kin kwa na. Alang nang. Di pa bimangon namin ni Mayla. May pala turog na. Nakmangkid din dumagas siya dyan. Pambarak nga gumatang iti kendi. Tadamagik man, no apeng nga agsubli-subli ko kanam nanang. Wen, mano nga aldawan nga subli-subli dyan store. Baka mapang gumatang kunak baka kasapulan na uno gumatang ti rekado iti lutlutwen na. Kompleto mo ti ginatang minanang, bitchin, magic sarap, patis, manteka, soy, kompleto. Awanan tinaskin nga mapanagatangin dito store. Maburbur siya anak man. Kaapeng nga kanayon nga mapanyan tat sari-sari store ni BK. Salud-sudim to mga ram. Unang. Dumagas nga dumagas. Tamwek, no apay nga, kanayon nagsubli-subli ni Mayla jay. Uri sakit maburbur siya anak. Apo, manang Vicky. Nay, si Kagayam. Anya day jay, Bartolo. Anya ti katangan. Gumatak lang ti 5 pesos nga candy, manang. Ay, sige, mangala ka lang taditan. Manang. Kuna ni nanang masansan ka nung umay dito sari-sari store mo ni Mayla. Wen. Manual dawan nga, agsubli-subli dito Mabaling ka din nga maamuan manang Vicky no. Anya tigat-gatangan ti asawag dito idinto nga naggrocery kami mantan. Saan nga nguwat gatang? Anya? Apeng or umay dito store mo manang no saan gayam nga gumat gatang ni Mayla. Umay agpapaload. Di cellphone na. Apeng agsubli-subli manang. Saan? Ang may agpapaload ati Gcash. Gcash? Well, may agpa-cash in.
Apay, alam mo na kano, Gcash. Apay nga, agpakas in ti Gcash, manang Biki. Kamu di naman ibaga. Ibaga nang masapol na kano, pagbayad ti bills na siguro, naan niya. Namin, nakaadumot din Adamat siguro. Tatalo aldaw nga, panagsasaruno nga, nakapakash in kanyak mat siguro nasurok nga 20 million. Anya? Baka damat masapol nga bayadan na. Babae ni ti Gcash. Baka da order na, wano ginatang na, wano anyaman. Awan mo ti amok nga masapol nga bayadan na iti Gcash. Manang Biki. Kasyak mo tagbaybayad ti kwa. Agbaybayad. Nakabayad kami mo ti kuryente ka dadanom. Kin may isa. Awan mo ti hamad nga mahilig ti asawak nga aggat-gatang iti online. Isungahan na nga masapol ti Gcash. Kadagito yung man nga Gcash. Ay, daka mo ading ko. Saludsudin ati asawam. Ang sigurado nasurok nga 20 million tinaipakas in na itilas o titalungal daw laeng. Baka mo tagnegnegosyo. Daka mo manang. Sigurado kayo manang. Agpapakas in ti Gcash. Wan. Adapi ka dilistak dito. Tailis-listak ti amin agpakas in kanya kada agpakas out. Sige ron manang Biki. Ang yaman lang. Maladawak kami ninyo trabaho ko na Ang kasaritak to ni Mayla ito no makaawidak. Tapalot putek isura no apeng agpapakas in iti Gcash king ka. Ala nga ron, adin ko. No siyak, agad siyak mo, no apay. Apay kaslada na unig gapan panunutin, purman. Ay, sigagayan pare Joseph. At ka di problema. An panunutin laing dati, naduktalak. Nga araramidin ti asawak. Nga aging kayo takit maburbur siya anak. Kaya apay, di mo pa'y tinawagan ti asawa maya. Sa nga ron, kahit kung agsarita kami nga personal. Kahit kung agsarita kami ito no makaawidak. Apay, anya ti anya ti problema. Naduktalak nga rod. Nagpapakas in ka no, Gcash. Nakapakas in ka nun, iti nasurok ka 20 mil, iti lasod laeng ti talo nga altaw. 20 mil, nasurok pare. Uy nga pare. Dito pag si daawak lang unay. No apay nga. Apay nga agpakas inisuna ti Gcash. Idinto nga saan mo nga Gcash iti. Baka mo't no adagat-gatagan at online Awan. Saan nga mahilig nga gatang ti online ti asawa? Apay nga umabot ti 20 mil nga nasurok. Apay pare. Baka mo't no pag-scatter na pare. Scatter diti. Diti online nga sugal. Uy pare. Uso tata di kastan. Ket Gcash ti paglulod dan dat kwarta no kwa nga pagsugal da. Ang ado digiti na ngabak mo't kadita na ang swerte lang mat ako nada. Ada digiti nagasat, ada mo digiti saan. Haniya. No kasta. Ada posibilidad na. Nga agsugsugal manen ti asawak. Ay, jak mo pare, jak sigurado. Pare purman. Ngayon dadagat, patapatak lang. Kumbaga suspetsak lang. Tati, may isang rason, no apeng agpakas in the Gcash, kit no ada bayadan da, no ada gatangin da, uno saan, no agay ayam da, iti scatter. Ala, agyaman na parang Joseph. Ang imnaskin nga, kasaritak to, di asawak tapno no. Iso mismo ti mangibagan no. Adaki nagpaisuan na ti imbagam. Sabi ko Diyos ko saan? Sabi ko saan nga isugsugal ti asawak de ti kwarta nga
ibang kumi kuma. Paunay kamutan, Mayla, bakit? Pagkawanin na kumalakay. Yung talaga nga, agsasarunong kami pa nagbubudot, itakulap ko. Naikat mo nga payson, ti pa nagtemti weteng, nakarkarumot manan deti nasurutam. Sino ayat nang isursurukin ka dita? Kwa, dati gayim ko. Di ka saan ka di nga kunaking ka nga ibang kuta di kwarta. Manot na ipaati mo iti scatter. Manon. Gudwa na laeng gudwa pa dapi ka gudwa na. Anya? Saan mat pa nga naibusla ka? Pakawanan na. Hunay kan bakit? No saan ko pa nga naduktalan? Baka naibus ko man? Saan mat? Kitor na itiyambak ko ma. Katagbubudor titakulap ko. Mati kami dito ka pamatim. Mati kami dito ka pamatim nga tunggal agbubudor takulap mo. At dadumting nga gasat king ka. At damot ka malas si dumteng. Manumot lang ti panangabak mo. Uri, sumaim amin. Uri no pagtitipunem amin nga napaabak mo. Ado nga amang nga dati inabak mo. Mano nga tawanan, nagsuksukal ka, agtaytay ka tuweteng. Naku man ang urnong dayjay, dakkel ko madayjay, Mayla. Sakit ita? 25,000? Napaati mo, ititalo aldaw laang? Pakawanan na ko, nalakay. I-delete mo deta. I-uninstall mo deta nga, Guri ka lakay, adapay 500 ka na bate. Uray pay! Isugal ko latan, saanan? Isugal mo pa latan na bati? Ang nga nung tayo withdraw latan. I-delete mo ko lang. I-delete mo. I-delete ko. Saan ko lang nga panpanunutin ti anak ta? No. Saan ko lang panpanunutin ni Bingbong? Baka maaramid ko timang panaw king ka. Bueno mang patalaw king ka. I-delete mo! Uwan, i-delete ko. Nagre ka i-withdraw 500 nga na bati. Supay. Dagos ko ngayon nala ti kwarta. Impaigem ko kininanang ko kasi nyong uri anyat panunutan ni Mayla. Uri panunutan na nga apay nga ti inak ti pangipaigamak ti kwarta. Idinto nga inabak isumot ti nangabak isumot ti nangabak kaday jay. Unang kwartak ti pinagtayana. Si sweldog. Ti pagrigrigatag. Kin may isa. Saan ko nga mapagtalkan ti asawak? May papanit ti kwarta. Aging gaita nasakit tinakim ko iti asawak kasi nyong pagunyak mo't makasapulan manual dawon nga kastoy nga saan nga napintas nilangan-langen mi adalata ti gurak ken kuana ngem panunutek laeng ti pamilya nga binangon mi nasa jaklo kumakayat nga marakrak kayat ko nga paliiwen ti asawak kayat ko nga ikan ti tsansana ti gundaway na nga paniknikan na nga agbalbaliw manipod ita ko na awanin ti may gaman na nga kwarta. May papan iti panagtsenda, panaggrocery. Kinasalita ko ni nanang. Urean niya ti bagbaganan ni Mayla. Awan ti bibiyang ko. Kesa may bus laeng ti kwarta. Gapo iti panagsuksugal na. Nalagip ko nga ron ti programam kasi nyong apaman nga sagsagabaag dating agdama aparikot ko. Ken marikriknag dati pungtot ko, gurak, iti asawak. Tapno makapag pabala kada kayo. Anya taraminek tapno no ti kastakit.
mapagbalbaliw ko ti asawa. Anya taramidig tapno no. Tapno maornos ti langin-langin mi. Anya ti aramidig tapno ti kasakit malawlawagan ti panunot ni Mayla. Nga napateg ti pamilya mi. Ti pamilya nga binangon mi. Nga no kayat na nga saan nga marakrak dahito nga pamilya. Kat sardingan nan dahito nga bisyo na. Patsek kasi nyong nga ada tsansa na nga agbaliw ti asawak. Iso nga sa anak pa nga si Muko kenkwana. Iso nga agkidawak man ti pamalakad yo. Tapno ni kasta kat maurnos tumadlaeng ti langin-langin mi kini Mahila. Dahil nga ro di ba kasalita ka sinyong ket sabi ko magad na kay batit adal liwliwakin pagsarmingan ti biag kadigiti padak adim nga kinagbuya. Iyon na akong timangted or agyaman kadigiti makaited ti balakad. Kinagyaman naklaw na king kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag deti nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuy ag problema apagaya mo, Bartolo.